mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ikoranabuhanga ry'igisirikare no guhangana n'ibibazo by'umutekano ku isi. Ibihugu bitandukanye bikomeje kwerekana udushya mu bijyanye n'intwaro, ibikoresho by'igisirikare ndetse n'uburyo bushya bwo kurwana intambara zijyanye n'ubwenge cyangwa se ikoranabuhanga rigezweho. Muri iyi nkuru turagaruka neza ku byaranze Index 2025 ni imurikagurisha mpuzamahanga ry'inganda za gisirikare ryabereye Abu Dhabi, rikaba ryaragaragayemo ibikoresho by'udushya twinshi mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rw'umutekano. Muri iri murikagurisha ibihugu bitandukanye byagaragaje intwaro nshya, drone zifite ubushobozi buhanitse ndetse n'ibikoresho bigezweho bishobora guhindura uburyo intambara zikorwa. Uburusiya, Ubushinwa, Amerika ndetse n'ibindi bihugu byagaragaje udushya twihariye, harimo misile nshya, kajugujugu zitagira abapilote cyangwa se abadriver ndetse na robo zishobora gusimbura abasirikare ku rugamba. By'umwihariko hari amashusho y'ibanga agaragaza imyitozo ya gisirikare cya Iran mu gukoresha drone za FPV. Ibi bikaba bigaragaza ko intambara zishingiye ku gukoresha ibikoresho bitagira abadriver cyangwa se abapilote zikomeje kunguka. Ubwongereza bwashyize ahagaragara uburyo bushya bwo kurwanya drone. Amerika nayo itangaza imodoka za gisirikare zifite ubwenge bw'ikoranabuhanga, naho Ubushinwa bukomeza guteza imbere Human Aidon Soldiers, robo zishobora kwifashishwa mu mirwano. Aya makuru agaragaza ko isi iri mu rugendo rwo guhindura imiterere y'intambara, aho ikoranabuhanga rigira uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo mu gushyira ibikorwa bya gisirikare. Reka turebere hamwe uko ibi bikoresho bishya bishobora guhindura ejo hazaza h'umutekano w'isi. Nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Tony Breeze Official. Niba utarakora subscribe, nagusaba gukora subscribe ubundi tukajya tubana no mu bindi byegeranyo bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Bahaye ikaze. Iri serukiramuco mpuzamahanga ry'inganda z'igisirikare Index 2025 riherutse kurangira ryabereye Abu Dhabi mu mpera za Gashyantare, rikaba ari ryo rikomeye mu bijyanye n'ikoranabuhanga ry'igisirikare ku rwego mpuzamahanga ndetse n'irya mbere mu burasirazuba bwo hagati. Iri serukiramuco ryabaye urubuga rukomeye rwo kwerekana intwaro n'ibindi bikoresho by'igisirikare bigezweho. Muri Index 2025 hitabiriye amasosiyete 1565 aturutse mu bihugu 65. Bikaba ari ubwa mbere hiyandikishije umubare munini w'abitabiriye. Muri bo amasosiyete 731 yari mashya, naho ibihugu 7 byari byitabiriye bwa mbere. Mu mwaka wa 2023 iri serukiramuco ryari ryitabiriwe n'abantu basaga 132,000 baturutse mu bihugu 65. Rikaba ryarasinyiwemo amasezerano afite agaciro ka miliyari 6.35 z'amadolari. Index 2025 yagaragaje udushya mu ikoranabuhanga ry'igisirikare, harimo intwaro z'ingabo z'amaguru, iz'indege, iz'ingabo zirwanira mu mazi ndetse n'izindi zirinda ikirere. Uburusiya bwagize uruhare runini muri iri serukiramuco, aho bwafashe metero kare 1040 z'imurikagurisha, buhagarariwe n'ibigo 48 by'inganda za gisirikare. Muri ibi bimwe mu bikoresho bishya byagaragayemo harimo X-69, igisasu cya misile gifite ubushobozi bwo kugera kure, gifite umuvuduko mwinshi kandi cyagizwe ubwirinzi butagaragara ku bikoresho birwanya indege. Ikindi harimo X-58, igisasu cya misile cyakurikirana ibyuma by'amashanyarazi bikoresha radari, cyerekanywe bwa mbere ku rwego mpuzamahanga. Ikindi harimo icyo bita Supercam S-350, kajugujugu itagira driver cyangwa se umupilote, yakozwe n'Uburusiya, yerekana intambwe iri guterwa mu bijyanye na drone.
indi nayo ni T-90M Pro River, imodoka y'intambara ya kijyambere yakozwe n'uruganda Uravagonzavod, ikaba ifite ubushobozi buhanitse ugereranyije n'izari zisanzwe. Muri index 2025 hiyerekaniye ikoranabuhanga rirenze 3300 rijyanye n'umutekano wo mu mazi, kurwanya ubujura bw'ikoranabuhanga n'ibindi. Iri murikagurisha ryakomeje kwerekana ko hari urubuga rukomeye rwo guhuza abafatanyabikorwa mu rwego rw'umutekano n'inganda za gisirikare. Hari amashusho yashyizwe ahagaragara y'imyitozo yo gukoresha drone za FPV mu kigo cy'igisirikare cya Iran. Izi drone zagaragaye zifashishwa kwibasira ibirindiro by'abanzi, bikaba bigaragaza ko Iran iri guteza imbere iyi tekinoloji. Ibi bishobora gutuma igisirikare cya Iran ndetse n'imitwe nka Hezbollah n'Abahouthis bigira ubushobozi bukomeye mu ntambara z'ejo hazaza. Ikigo cyo mu Bwongereza MIC Defense Systems cyakoze igikoresho gishya cyiswe Terrahawk Paladin gishobora kurwanya drone n'ibisasu bya misile bigenda bigaruka hafi y'ubutaka. Iki gikoresho gifite imbunda ya milimetero 30 ishobora kurasa amasasu 200 ku munota, kandi ifite ubushobozi bwo gukoresha amasasu aturuka mu kirere. Ikigo cya Amerika Overland Eye cyakoze uburyo bwitwa Overdrive bwemerera imodoka kugenda nta mupilote cyangwa se nta uyitwaye. Iyi tekinoloji igamije kurinda abasirikare kujya ahantu hashobora kubahitana, ikongera ubushobozi bw'igisirikare cya Amerika n'abafatanyabikorwa bacyo. Ubushinwa ntago bwatanzwe buri gutera imbere mu gukora robot zishobora gusimbura abasirikare. Icyuma cyabo gishya cyitwa Unitary G1 cyagaragaye kiri gutoza imyitozo ya Kung Fu ndetse kiri gutegurwa kuba cyakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Muri iki gihe gishobora kugurwa ku kayabo k'amadolari 16,000 kikifashishwa nk'umurinzi bwite. Ikigo cya gisirikare cya Serbia cyatangaje imodoka ya robo y'intambara yitwa Mirso-N ifite imbunda yo mu bwoko bwa Zastava M86 hamwe na grenade launcher. Ifite kandi kamera y'ijoro n'umunsi ndetse ishobora no kubona ku ntera ya metero 1000. Uburusiya bwashyize ahagaragara robo y'intambara yitwa Veron ifite ubushobozi bwo gutwara ibikoresho biremereye ndetse no gufasha ingabo mu mirwano. Ifite tureta ishobora kurasa amasasu y'imbunda za Kalashnikov, kagira ubushobozi bwo kugendera ku birometero 15 idafite uyigenzura n'uyu numwe. Isi y'umutekano n'igisirikare irakataje mu iterambere ry'ikoranabuhanga, aho ibihugu bikomeye bihora bishaka uburyo bushya bwo kugira ingufu kurusha abandi. Index 2025 yagaragaje ko ikoranabuhanga rigezweho mu bijyanye n'intwaro, kajugujugu zitagira abapilote, misile zifite ubushobozi bwo kwihisha imbere ya radari ndetse na robo zishobora gusimbura abasirikare byabaye impamo. Uburusiya bwagaragaje misile nshya, Ubushinwa bugerekana Human-Aided Soldiers, Amerika nayo yazanye imodoka zifite ubwenge bw'ubukorano, mu gihe Iran igaragaza ubushobozi bukomeye mu gukoresha drone z'intambara. Ikigaragara nuko intambara z'ejo hazaza zitakiri zo gukoresha abasirikare benshi, ahubwo ni za drone, robo ndetse n'ubwenge bw'ubukorano nka AI. Ibihugu byose biri mu rugamba rwo kwihutisha iyi mikino ya gisirikare mishya, aho gutsinda bishingira ku kuba ufite ikoranabuhanga rikomeye kurusha abandi. Ariko se ibi bisobanuye iki ku buzima bwacu? Ese aya matekinoloji ashobora gutuma isi irushaho kuba ahantu h'umutekano, cyangwa aratuma ibyago by'intambara bikomeza kwiyongera umunsi ku munsi? Dusangiza ibitekerezo byawe mu gace k'ibitekerezo. Ntuzibagirwe gukanda like ndetse no gusangiza iyi video abandi, ndetse no gukora subscribe kugira ngo ubone andi makuru agezweho ndetse n'ibyegerano bindi bishya bigenda bitambuka umunsi ku munsi. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mukurikira ibikorwa byacu. Ni Tony Breeze Official. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.